CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kinongilam jong ka Meghalaya Schools Welfare Development Association, hakasauterik jemang aja apan rio, kala IT da ka jingtho au sembut menteri rangba ka jala uba persatuan tensong. Pantarwa syak sarkar jala pakan phai khamat lem ban yarap yaki school secondary but higher secondary. Hang keran ba kilat pathai khubor u presiden ka association uba hamar bambut marbanyang. Ulaong ba usembut menteri rangba ula batha yo commissioner and secretary jong katanat puli puthi bancong jingalang ba kinangelam ka association kanang mandupla banya thir sani halor ki jingnang kam jong ki school secondary but higher secondary. Pada kaju kapor ulaong ru balada ka sarkar ka pentrikam ya ka jingerap ya ki school kala banle haka fees wise lani banyarap bun wana uway usnam shaw wepat namar ba ki school secondary but higher secondary kidan tangkumba khasaw spa tali haka jalla baro kawai isa Preston Tensong Deputy Chief Minister ila khot yangi batagasni da ka banta ban yakran sani halor katukam memorandum kabang ila da submit sa government ha kan ka khat sau tarik jong uni upanai April mataus nam ke te kadai ka memorandum ka bang ila resubmit ila manong ila pha biak dei men syar ka ju pha na ko kapor sa kapor te halor kan ka ha ka memorandum kamat ka ban kong ka ba yadei na ka panta ki secondary but higher secondary kadai ka way na kimat ka ba nyo iba I sa Preston ro ila pan pau ha ka to ka jingkran jong iya po madan student nanti ba kadai ka sedap ka ba ar ka ba ngihap ban pendap ban le da ka penta joki te piso tanap sibon ba mata ka singi la yo ban yakran bania bahaya gini gijing don kam ngini secondary higher secondary kumjuru ya kitigi pat isu ki badan roteli isu ha ka memorandum tenga sipa ban itu kumne ba ha ka ji sisya anu snau baladap keladan kecil kenduk bat education minister dan rakam isangna haka memorandum ka bagila pha ka sautrik jong na April jong sem aja pesan haka ba milayo ro ban yakran na kala jong minister uang bagane ka kam ka mau sukya ani kata ka matter of his concern te hari kata ngila ya tho no sa chief minister advice ki ban tho chief minister ngila ya tho chief minister bat haka khat nyo tarik jong April tingyo I bau chief minister haka ar pusau tarik ru yang kata kasi chi ula pha syaka education department ban excellent ban pha ya ka report sya kata ka diga bang yoi te hade ka to por ngila yang kendo ban bud dien ya commissioner secretary ka jingya kran atau por commissioner secretary ba matang idang don ka diga jing krea na ka banta ka propose MED wa macam sedap la ya syaka to discussion la ya pha ya ki aji bud tatar sakala which policy tatar hari itu kawan nak sakat pen kela iki menteri hau belai Oktober gila ikendu ya malah kemarin rumpoi gila ai ke proceeding congka general meeting ban hangtur gila ikran ba tito ka nak lai jungki ki pen pau ke jing namar ba hakat te gasnam kila ki hapat pendek shoy ki kam ki ba hamak ki kila ai komitmen kam tam itu ki NP and UP ba SSA bagi ad hoc dia nak lai jungki ni asia ni dia tahu snam pat hakat ke jingwan sa hisian pat haka bagila pha memorandum ngila pengkre ya memorandum ka badan rekat bagi detail ki fact and figures jong ki school baru ki badan haka jela teman-teman kelawan ke jingkeli la phi mikmat tangna ka benta ka Meghalaya School Welfare Development Association tangna ki school jong ki khot na represent ya baru ngingi ong bangi represent na ka ki school baru la ki dong ki ba penia de ki mission ki dan buon ki badan de ki mission Catholic Presbyterian nata Ram Krishna Mission nata private organization baper ni mikmat kita ki school baru bat ya kini ki list ki bagi pharu ni da sim ya ka information ka babyang na ka da triat bat lengba ki DSEO jong kini ki district baru ki pada nak jala kamot nam ta ki hatway ki DSEO ba namar ba ka eastern west ka dang happy ya po kanong ston ki DSEO ngidan ta hatway ki te kai ka bami mentana ni je keran nalo ni pang ka bang asyka pani tu lekot api ka long ba
Isa preston ni ila ong ba ila de kran siam ni ka ba bat bang ide ban le ya kan ni te hindrai ngidam la ba surai ku ni ngidot kam ya kata ka jing ya shop jongi ba commissioner secretary bun sen ba de shop bun sen ila ong yang ni bang ni shop bun sen ban ya pendek ban ya ai ya kata ka jing ai jing bot ka ba biang sak sarkar ban pa kabinet ka approve kembali ya kini ki LPUP wo kini ki SSA berada katu kecingnya kendu nak koi kapor semua kapor kena bakin pak ia kataka report ke babiang di nakalian di komisioner sekretari dalam bentan hak kecingnya keran di Sir Vijay Kumar Menteri lo yang ni ba sakot no aduk ni katayo wan sakot na yagi kan meeting ko ningkong saput kre yang kita gijudul kambaro nakalian juga sen ni trailang bat ka department dan penbiang yang kini baru kenang bang ilaban address tu kini isu tu kini school kawai kabang yang keren tak kenal dek se ka sarkar kapla ban dek season ne mo hendrai nila ban lek ta ka face wise kala ban lo season asil license social tang ba ngin pek kenang ba baru kini school khamtab nama ka jingdon yung kin number yung secondary ba high secondary tidak tak pemaka saus pa ladang yesim yang ujar pada yang LPUP kira duk khandai ja mudur fi de na takadaw kala mi ka drop out kababon ha ka level to ka secondary ba high secondary kani ka chini ka drop out ka dei nama ba kikme kikpa kimla te ban ya kersian school le ki nama ka kardan kala kham he ka jing sio ka ba school kala he balai ha pan sio ka ba school nama school ki namla ka ban ya penya ya ka sarkar kam ai ka jing yarap ki kham kam ni ki chakalo banda de na takadaw ka mi ka drop out de khatang ban petikna bahkan drop out rate akan jela kecuali kan kiyo mo ni level kelas bagi di arti di level akan secondary bah high secondary kini kebetulan kam bahat but ya ka school ni lah ban mo ya ka performance ka school laju pai tu lagi ni nak result tu ki kom juru ukna school nak khana school ha ki sautu ya la ka jong ka bor ka jingla jong ki la ne ka jingya sakhmat dei ling ba kini ki kerda di kom ta nginum la ban yo ya kata ka pelongi ka jela ju ki ka ba kêu hak ayo kakot lada ni kentai lada ngimle ai saya kini kileman mo namar lada kena sikut ta kelas e to kan position te hoi ka compulsory of education ka di tang kelas e ngila lak kata ka jing ong ba ki de illiterate ngila hak mo kêu ka percentage ka literacy hendai kan numbiang pat ba kena jadi ki chang tang adu kelas e kita kam accusation di kembang OIP kenya ka ratio jongki di secondary ki badat compare ba number di lower primary atau primary kami hap shu ang nuru de ni sutu ba number access de ne number di secondary ba higher secondary ke dang puna ta kita ya grade ham tan standard buat ya bah question de la ngin le ni pendek ya kata ko lai ong ha face wise but ngini song sausin sansin bo commission la menjore kata bangin ya training ni pekre bah ya kidi Tama competition jungi kam judai hi ka touch lane kam kodyat madiat they are never our competition jungi kidai mangi para guest house para instay para homestay kaya mangisa suddenly ki email pa jung apa di amba yen penkala no syaka guest house lane ka homestay ka por bangi penkala ngi ai kerten ka orange homestay pingi sedang sya no ka 4 rooms tamba naka forums ni sotho ba ma nomor ni dang kam shu ki rooms ke ni lala ban expand nak daw ka floor jam ki torres ila sedang bod hading in sala ban expand jo showroom at current ni dan khasan ru habawan kum kini kita che kum mga ngonong mo mga puli for Institute of Hotel Management kum kini ki big companies ba wan shini kalong big opportunities hingi ki yun pagin yo company ha jaka bangin like shabar bangin tap placement shabar ma ha bangin la dak puli ingin jaka bangin tap shabar ngi layo ban tap aka state la jong kitores kilong la ka jong ka segment ma uba kambet kambiang oleh sa he'll go for touch lane who want that luxury experience oleh touch budget travelers kilai hakim hotel tekidan ki middle class ki kwa ban sa ha kom kini ki instay ki tang kata ngala ban ka bekam dan jing thot iro yangi ngai baka acknowledge tot ya baro homestays owners lane ki instay lane kiwai ki bentaro recently ngadang shu receive kawai ka award ma ka tin ka gold award jang to sustainable Indian tourism New York ka orange instay ma to ka tekan ka ni kawai ka pani ba ka government hi ka acknowledge lot ya baro ka try ban promote lo ya baro